Aj kreni. Je sve istina što ti ja reći. Počni. A? Počni. Ovako. Kuća Đuraškovića je bila i otvoren počet. Muž. Srdarstvo i vojvodstvo. Muž. Imala je srdarstvo i vojvodstvo. I na nju se barjak bio za borbu načeo. Eto sad, onda je ovako. Rako, Petro, Petar, Niko, Niko, Marko, Marko, Filipo, Sedara, Filipo. Pazi sad dalje. Njegoševe sestre su bile dvije. Jedna je udata bila na načelo, a jedna udata u Đurašković. Ova u Đurašković je za Markom bil udat. Njen sin je čija novjaka na Njegoša i sa njegova glava bila. I njega ubio knjaz Danilo. Ubio ga iz Ljubomore. Ubio ga iz prozora od biljarde. Bila je parada iz biljarde Njegoševe. I prolazili su, njegova žena s prozora rekla: kakav je kukala majka, zgodna mi je. On se poslao odmah nekoga momka, te ga ubio i je pao s konja i sve garda preko njega mrtvoga prišli. Došla mu je majka, Njegošova sestra, i džekala je. Puče puška iz biljarde ujako je, Bože, nikada je pucao. A druga sestra mu je, treba ti to? Muž, Sloban. Udata, sad se mogu sjeti prezime. Bošković, he? Ne. Jes. Jes, brate, u Boškovića, Jan. Mori u luku. Udata bila Novonosa, nešto mislila na Mori u luku, mu je sestra udata bila. Ali to je knjaza Danila sestra, nije Njegoševa. Ne, no, knjaza Danila. A ne zna za Njegošev, ne ti to znaš. Nije važno sad Njegoševu sestru. To ne interesuje to. Ne dolazi ništa. Knjaz Danilo je kuću Đuraškovića nagradio. Serdar Filip, moj, nije htio da ga prizna za prestalo nasljednika. A Serdar Filip je bio vođa riječke nahije, Serdar riječke nahije, vođa riječke nahije. I morale su sve 4 nahije da ga priznaju. On ga nije htio nikako priznati. I kad je došao Đurašković, rekao da mi poljubiš ruku. On mu je rekao, moja usta gubo kinula, kada ja tu ruku poljubio, ti si za mene zeko i ništa više. I onda nije ga primio da leži u Đurašković, rekao je pošao Pejović. Onda Serdar Filip je njega strašno mrzio, da bi on htio da ga ubije. Ali među vremenu se on povukao u Kotorđevi tamo. I Serdar Filip umre. I kad se vratio, pitao je, jer je živ Serdar Filip, je stari čovjek bio. Kaže, Neno je umero, imam ispjevao pjesmu, stari se derviš prevrnuo, derviša ga ispod knjištaka. Sad ako ćeš, ne rekao smo za Njegoša sad, ti reče... Ela. I kralj, moj Serdar Filip, mnogo je volio te sestrići. I Serdar, ćemo li sad ovome kako ih ubio, kako... Muž. Danila. Zeko, I onda on je mrzio strašno svakoga ko nije mu dao protiš uhopretnamo, ti to veća tamo. I onda on riješi njegov zet. Je jedan bio udat. Sestra moja u Đurašković je rekao ti je udata za Markom, a njegova druga bila u Boškovića na Mori u luku. I u Boškovića zet, Sorije luke, nije htio da mu bude ponizan, no ga je prezirao. On ga progna za Albaniju i riješi da mu ubije 2 djetića
Jedan imao 7 godina, jedan 9, jedan 11. I on te fino dođe u Belopavlića da ih ubije. Onda mu rekne ovo Piletić jede. Jule. Piletić. A ne gospodaru, to su ti sestrići. Tada ih nije ubio. Ali kopkalo ga je, nije mogao to da preživi i onda ti napravi kolačiće 2 s otrovu. I ponese djetićima na Orju luku i otruje ih ove da su bili mrtvi. I majka nesretnja, kad je to vidjela, ona uzme puške. I svaki dan ga je čekala ako dođe neće da ga ubije. I tako je, nije dolazio, on ga nije ubio. Među vremenu, on pođe dolje u Kotor, po drugi put i tamo ga ubiju oni Kadić. Jer Kadići sam dobro rekao. Yes. Kadići su gubili. Zašto? Živu ženu iza Kadića je oteo bila morska vila. Oteo je živu ženu i doveo za nekakve Martinovića njegovim prijateljom. I onda Kadići nisu mogli da je udaro da podnesu kao časni ljudi. Onda riješe da ga ubiju. Sve su ga pazili. I kad je pošao u Kotor, oni su ubili ga. I tako on poginu u Kotoru. To je nula bilo čovjeka, fukara. I tako je on završio svoj život. Koliko ono godina je rekao Bino Đuraškovićima da se ne žene i ne udaju među sobom? Onda kad je Serdar Filip bio protiv njega, to je najvažnije, sad što ću ti reći. On je našoj kući ukinuo serdarstvo, dao ga Jovićevićima. Vojvodstvo je dao Strugarima. I nikad ga više nismo ni dobili, to je tada tako bilo. To je ukinuli gotova rabota. Onda zabranio je da se Đuraškovići žene, ne znam za kolike godine, da se Đuraškoviće djevojke ne udaju. Sve to radi Serdara Filipa. A taj Serdar Filip je bio strašno hrabar, stari čovjek bio. I Serdar Filip je Njegoša za Vladičije, na prestol stavio. Njegoš je bio mlad. Imao je nepunih 17 godina kad je došao na prestol Crne Gore. I Radonjići su se pobunili i htjeli su da dođu oni na prestol. I onda je Serdar Filip na Velje Gunu, ti ima onu sliku tu. Znam. Na Velje Gunu izašao, tamo je bio skup. I on izašao, čovjek u 60 godina, ne znam, sigurno toliko. I sad vidi ga, ko neće rado za gospodara, nek izađe samo za obračunar. Nikomu ne izviše. I on je pošao i Njegoš opružio ruku, sreća ti prestol. I tako je Njegoš postavljen za prestolonaslednika Crne Gore. A strašno je poštovao Serdara Filipa. I volio ga i poštovao ga kao dolazio kod Đurašković je, ko se sred napisao je jedan dio Gorskoga vijenca. Baš u ono djevačke sobe, je Milo. I onda ti je dalje čekaš što će da reče reda. Kako ono reka kad je umaro Njegoš? Dobro se, onda Njegoš se je razbolio normalno. I Serdar Filip je bio njegov česti gost jer je volio ga puno. I kad je trebao da umre, on ga je zvao. I rekao je, samo Filipe. I Njegoš je umero 36 godina.